Nilip KSL Zonal Committee pen kaching sai mai ke padapon. Lakain ko rapol Nilip MNC constituency long. Pai che klone pai kwe trok serni. Karbi Cultural Society mate check pen KSS kaching sai mai kanipon. Khaila pen jutang jubat pending sumpot. Nim rokom lamet lamchong kachon pen ajok. Non puta teni nepin pensi. Nilip balong ta ingdeng thongkep ke chok jutang amai talon pon bomlo. Labang somai cengce prangkali tang bonglong terang lamet kuruapan. Cigemo ponse milor kai ponlo. Bangso mai long kacatong dun ex MSC Samson Tiso beda singkro long ki phangcho lapen awartin pen mai phu kong chumbang lapen ke the giding doanta chetong dun se chingwai chingsai ponlo bangso mai long mai phu Suresh Tiso kajai pon tiri pi pen kapin khat pon ating si non kewang je mai kibi pon je dimak long ke jong pon lapen tiri ka mai keseng pon je phanani hot pon lo lapen bangso song long kadok ke bang trokner ke pra po phaido sita memen do chot mai ki phalong stame theglong le lasi bangpo kangwai maita pado ponji puta than pachini pon karbia khai ke jutang jubat pending sumpot lamet lamchong lo chata nilip ahawar long ke thir the badima klong avelang non ponta lasi ke the geding atuma pan nilip along ta ke thir the badima bang ke prabjin pen donang po pusi than pachini pon chokiala pen philip tiso loti ki minis karbiang long di pai ke proxy pai je terus ini lah bora ini arani dak betang asai he mati ke deliver ditang amai asai he belong tangku amai yang ni pon bedangan apai ke tong ponsi ke bang hilang indeng hongkep karbi hawari sunu sorong aje amai pi paman poje pan per jam Laparta akhirnya mai pen nangaping halalu ai hui do lasi laso ating pen itu saya mo gedeng pomo te kapacun tu ni konsi itu sebet mai pono Laparta gedeng hongkep so arong aje amai paman ponji apana dimak long kejong Laparta diri ka mai keseng ponji pan arni kibot pon Teng pono lah pen sing mai pono si kan langsung tap pening lekos sampai aliran non mate aliran campen itu peman pon fokus itu sing mai saya mate ning pono komentar ni si paman pon pola soputha bangke nipai ini di Oktober di waktu acik musim itu peman pon pon non lo yonra acik ni ko an farman than la ni tum non amat ni kom aparman atike atiri amai pen kaping kara keng ni tum peman pon sisi pon tangke tining dunia ka bi festival long ini prek jek ason kedatangan ikan pen ini prek jek ason ini paklan ponji la puson kachisik pon doma prek jek ason paman ponji bangke itu meningkat bang kemat paman pening pas sabe kemat pon dono pon tambe si la finance teke dinamo bang yang si apaturi tiket dari kuat mah ke paprek ponji bang itu udah tuh tambe nan ke bori punya bang sini ini